put nekakvog sportaša koji nema nekakve posebne uvjete da bi dosegao isti taj nivo, naravno je puno duži, strmi i sa puno više zamki nego nekoga koji ima dobre uvjete da bi to napravio. I zato recimo ja često jako gledam sportske rezultate upravo kroz taj kontekst, bez obzira da se to radi o skijanju ili bilo kojem drugom sportu. Dakle, koji je tvoj background i na koji način je neki čovjek došao do toga, ne? Koje je imao pogodnosti, koje je imao nedostatke i tako dalje. Dakle, što je on sve trebao napraviti da bi stigao isti rezultat. Iza svakog rezultata postoji nekakva priča. Svaki rezultat sportski inspirira sam po sebi, ali neki inspiriraju i više od sportskih rezultata. I to je ono što nas često inspirira kao ljude, kao gledatelje, jer nam daje nadu da su mnoge stvari moguće koje se čine da su nemoguće. Kao da je ipak moguće Hrvatska ima pobjednike svjetskog kupa u skijanju ili eventualno, ne znam, da jednog dana Grenland ima najbolju vaterpolo reprezentaciju na svijetu. Jer je u svakom slučaju, ajmo reći da je za Hrvate normalno da imaju svjetske prvake u vaterpolu, ali kad bi to Grenlanđani pokušali napraviti, to bi svakako bila posebna priča.